Kalah push up. Guys, kalah push up. Balik. Ya Allah, buat ditentok nang awal dhisik baru di-invite ngono lho. Oh, ya, jungkir balik. Tat. Mama jungkir balik, Mama. Terima nang kiri. Gimana tenang tak. Tidak mau. Aduh, bagus. Kelekmu lo. Ayo, anak-anak Umi, tetap anak-anak Umi, ayo. Ayo, tetap anak-anak Umi. Ayo, tetap Mas Jerry, wae tak taunya wae. Masih di lingkar. Laporan aja teman-teman. Ayo, tetap. Ayo, iki jane aku lagi jilbab sih bener ki wayu lho jane. Lah kok malah kayak bencong ngono ya? Manuk kurung tak lebokno tas sudan. Oh, kuwi lho Debi kok yang bencong tak delok-delok ya. Mas Edi, Mas. Bencong lho. Guys, Lho kok bencong ki lho rek. ayo jangan sampai kalah teman-teman, tetapnya yang kencang. Oh ya Allah, hijabku membawa berkah ini. Dan teman-teman tolongin Umi, tolongin Mas. Ya bro, Debi, ya. 9 nomor. 9 nomor beda orang. Cilik cukup jam ayo. Ayo anak 9 mawar ayo. Umi kalem ya. Engke. 9 mawar. 5 lagi, 4 lagi. Mawar. 5 lagi. Hei, mawar. Hei. Satu lagi. Woi. Oke, thank you guys. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Double, Mas. Nanti tak bacain doa tuyul. Nanti tak bacain doa tuyul ya, teman-teman. Soalnya itu di pojokan bawah itu ada tuyul itu. Thank you, Mas. Iki poin paling cilik. Jungkir balik plus kojam. Mati cak. Niki mami mau Budi. Bama ning diki. Itu ya. Terima kasih. Budus, thank you guys. Thank you, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus Jerry. Terima kasih, Gus Sukses. Terima kasih. Ya, double. Terima kasih, Gus Dur. Gus Bodyguard. Ya. Tembak. Ya, kemarin ini andalannya Bayu Sono Angol. Thank you guys, Bang. Kemarin ini aku Cici Larasi Bayu Sono Angol. Usah. Terima kasih, Gus. Ayo guys. Ya, gimana hebatku ya? Ya. Tetap yang kencing teman-teman. Ini Bayu jancuk. Anjing kelinci kamu itu Debi tapi itu keleknya kuwetel cuk. Apa tahu roh tuh Yu? Roh. Oke. Bayu, PC sampean niku PC. Kok iso? Gila kok iso? Bisa. Ya ngono kuwi lek delok namatne ora katek ya ngono kuwi. Awas. Jauh sampai kantor Bayu kalah cah. Thank
you guys, thank you MVP. Telan gua tengen dan Mama thank you thank you. Semoga Bayu cepat tumbuhkan rambutnya ya Allah. Itu kan ini mama. Untuk awan ambil tambah. wow. Andalane Bayu iki ngono kuwi lek kalah lek renek sing anu ngantukan. Assalamualaikum warahmatullahi Udah. semuanya sehat, diberkati, muga rezekimu lancar, do Devi. Oh, tadi ambek Umi gak berkah loh, nanti kamu gak berkah. Sehat, berkah melimpah, mugi pinaringan sehat, gampang gangsar, guyub rukun, anggenipun pados pangpo jiwa. Asasa pinilpu wikangen kang sedayanipun. Niku 7. Akhiripun kaki danyang midanyang, mugi-mugi antuk. Dene berkah Gusti asasa pilih sepuh wikanganen kang sedayanipun. Gagi ayo kan. Ini sepeda malih jenazah kala. Tidak malih. Dene anggenipun Devi ning alam donya menika tumindahe kurang cetha. Mugi Gusti pikantuk pangapura dumateng Devi. Asasa pilih sepuh wikanganen kang sedayanipun. Jenazah kala. Pun jenenge cepuk ngisal itu jenenge apa? Wis ndak budal, rasa khotbah ndak budal. Cepet. Halo. Ayo saya apa awon. Ayo cepet. Cepet. Malah bacaan, malah tahlilan. Cici. Sing genah rasa semua, ngono kuwi sing genah. Ngiri kaulang kaya ning TV lho. Papi Bayu rungokno to ya. Males aku lek menye-menye ngono males aku. Iki wis kerja sih bos Neni leh. Males aku menye-menye. Iya, malah gak apa-apa. Bos. Imo. Nyambut gawe bisa ya. Masih lu siapa itu?